Juan mau banta Karina. Shalom. Selamat hari Natal. Bapak inang sini kekelengan nami, marang idi kepe merbekas. Persampang deket merlolo ate ngodiri, buiding kita berjumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdeng ku pesakat kami sukutan keluahan en. Mersodip mu kita asadak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permase ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibaga sentendim simbadia idi, ibas sukutan enda. Amin. Renungan tasidarian, ibuku renungan wasiat nai, si merjudul, Natal ibas ukur. Si bagini dok lapihan simbadia, imosi tersurat ihe berbindu walu, ayat sada soh ayat 10 Jananat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pesipulu kan si mendok. Kubereken i luas tikan ari perpodi, nina Tuhani. Kubereken mo pati-patinku mi bagasan pusu perhatiin kalai. Janah ku okirken mi bagasan ati-ati kalai. Aku ngo gabe debata kalai, janah kalai dimo gabe umatku. Kita karinana siniku kegelengi kami ibagasan Yesus Kristus. Lot 2 kala gelarna Jimmy deket Carol Owens. Si 2 kala en memaingi sada ende si merjudul Natal oda ngo Natal mula oda masa ibas ukurmu. Enda mo cituk bagian ende naidi. Natal oda ngo Natal mula oda masa ibas ukurmu. Misada bekas ndauh ibagas sendirimu, tikan Natal i mulai. Jadi, beremo ukurmu mendahi Yesus. Da ngo ta jumpai tikan ta ulakan. Enda ngo Natal, tuhu-tuhu Natal bamu. Penurat surat Heber petangkaskan kadilapatan ni padan si rembaru. Oda ngo gabe oda merlapatan padan si arnianai. Tapi ibas padan siram baru, kade sindi bereni debata i luas deket oda terasak. Kumerna pemain Yesus Kristus, bekas si mehaji oda ne i pertibien, tapi merbekas i sorga. Yesus imo imam huntun, memereken hatorn ni debata si tersurat ibas pikiran, deket perukuran. Si merlapatan, hatorn ni debata, oda ngogabe pelin kata-kata sambing. Tapi memeraikan kegegohan ibas pikiran deket perukuran. Si permasih ate deket pengampunan. Debata mengerupi deket oda menuntut. Peluahkan oda menghukum. Umat ni debata menandai debata tikan masa perayaan Natal endah. Pikiran deket perukuran ta, balik i pesenget, narap pernangeten kumerna si masa keleng ate ni debatasi termurmur, merkitekan Kristus. Tapi, ulang mentadi mi pernangeten sambing. Kumerna Natal, oda ngo si masa barang pe kumerna lot makinan. Natal, idomi berita si merandal si Tuhuna, kumerna lot Tuhan, deket si peluahkan kita, ibas kenggeluhenta narap katana deket tendina. Beremo ukur ta mendahi Yesus, asa masa Natal dibagas ukur ta. Bersodik mo kita. Ukur deket pikiranku, imo bekas lako hatoren ni keleng atimu ali Tuhan. Dak tegu-tegu mo kami, asa menandai pekirohmu. Amin. Bagi mo renungan tasidarian, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masuk-masuk kita karinana. Selamat Natal mo bantah, juan jua, shalom.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.